Syllad uladap bo jingkeli lupa naduk kepor pelie bat kentio kerdan ya ka Khliehriat CHC syaka Civil Hospital House 6 Khliehriat Arpuar. Kamlong syuk ka bapela namar bayakani ke hospital labu tang ka signboard themai bat ka basyapo ke hospital kasa bat ne kumju klem kino kitiar bat kinong trai. Ya kani ke hospital la kentio kerdan ya ka House 6 Khliehriat Arpuar. Bat lawan ban plie pat ba yaka hakakat sau terik urempang Khliehriat Arpuar da menteri rangba kongrat kia sangma haka jingdan lang ukermen Syllad MLA kathan. Kani ke hospital kadai ke basispa jingtiak bat ladap te yaka nadu usnam Khliehriat khatlai. Kani ke hospital kani kumju klem kitiar kitar bat kamla ban ai ke jing syakri kabapura ya upat nyongsok snang ke East Jantia Hills District. Ka Jantia Students Union kala ke bitar ya ka jing bakla bo kerteng ya kani ke hospital. Kala letta sia iong ya ka kerteng civil namar baka piel ka jing syakri kani ke hospital. Shwa kani ka JSU haka jingelam u President u Livingston sama. General Secretary u Adjournment San Lingdo bat kiwe ke dekat ke JSU kilalet ya kendu ya u DMHO bantok ket benya ya ka jinglong jingman ke hospital Khliehriat kabala kentio kerdan House 6 baladap sya ke Civil Hospital Khliehriat.